Давай, сука. Быстрее, быстрее! Быстрее! Pejuang Rusia menangkap tentara angkatan bersenjata Ukraina di area Avdiivka. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu, 24 Januari 2024. Angkatan bersenjata Ukraina sekali lagi tak dapat menghindar dari jangkauan militer Rusia. Tampak dalam rekaman sejumlah tentara Rusia berhasil menyerbu dan mengepung posisi pertahanan Ukraina, mengancam mereka dengan senjata hingga mereka pasrah lalu menyerahkan diri ke tentara Rusia. Sekelompok tentara Ukraina itu kemudian tiarap menuruti perintah tentara Rusia. Alih-alih langsung ditembak mati, militer Rusia justru tetap memperlakukan tentara Ukraina secara manusiawi. Mereka diangkut ke markas Rusia, lalu diinterogasi tanpa ada ancaman sedikit pun. Tampak tentara Ukraina yang ditangkap berbicara dan berbagi cerita perihal situasi di jajaran angkatan bersenjata Ukraina di posisi dekat Avdiivka. Гранаты, боеприпасы есть. Президентский полк. Точек, это и 110-я МБ, это есть у нас 7-й батальон, и еще какие-то подразделения. Мы заходим на позиции тех подразделений, солдат разных рот. У нас в нашем отряде 4-й, 5-й и 6-й роты президента. Вот, и пошли ночью на эту позицию. Нас подвезли, и мы пошли на эту позицию. Ну как пошли, расскажи. У нас на позициях дроны постоянно нас кошмарили. Ужас. Очень много камикадзе, как мы сейчас зарядов. И сбрасывали это на ходу. Уже были случаи вопросы наши. Мы это все знаем. Такого очень много тоже. Да, мы сами не успели написать. Сами Я бы хотели сказал написать. так, что реализовано 90% не очень. Да. А ошибка на самом деле, это старые бойцы, это добровольцы, есть добровольцы, без этого мы катастрофически Мне показалось, вот те добровольцы, которые были У нас, если вот приехал из Киева
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.